Kweli tangu FARDC tutaleta ujumbe kwa kushukuru FARDC. Pia kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo wengine ambayo ni pirate. FARDC imejihusisha, nitashukuru FARDC kwa kile ambacho imeweza kufanya. Tangu iliingia hapa kulikuwa vurugu na mamenasi na masasi, sababu unaona wakati tumeasirika tulikuwa katika woga. Alafu yale masasi ambayo ililia hapa na hapa nayo ilienda kuleta trauma. Na pamoja na hayo, wakati FARDC ilijihusisha kuwinda na kutafuta wahalifu na kuwafunga, kuwapiga, wamekimbia, na mwa hizi siku mbili tunamaliza siku mbili hatusikie hata risasi. Ile deja ni hatua ya mabadiliko. Kuna kile FARDC pamoja na wale wazalendo halisi wamefanya kwa zile jamaa ambazo, kuna jamaa ambazo zimekuwa menase zaidi, lakini wamekwenda hapa na hapa kulindia wale watu usalama. Na weza kushukuru pia gouvernement provincial ambayo ni ujumbe ambayo ni kwa raisi mwenyewe. Umeona vema, hii ni hatua ya kuja, maana yake mmefanya, hii ni hatua nzuri ya kuleta faraja. Ambia wenzetu ambao waliokimbia wajitahidi ili waweze kurudia makwao, wasihangaike na maisha ya refugee au ya wadeplace. Hapa tuko usalama kabisa. Tuna hakika ya usalama. Hata wa viongozi wakubwa wa wasoda walikuwa kutuzazama, wakaturasire usalama. Tuko salama kabisa. Pale naweza kumshukuru guvernere wetu na kumwambia hongera kabisa, sababu amefanya mambo mazuri sana. Tulikuwa tumemkosa baba yetu na wakubwa wote ambao hawakukua hapa, na wenye kukimbia wote, wakimbizi wanaweza kurudia, lakini tunamshukuru guvernere wetu kabisa. Ninaweza kusema kabisa warudie, wawasensibilize warudie. Ni wakaaji wa hapa, ni watoto wetu, ni wakongomani, sababu maisha yao ni wa hapa, walijenga, walizala na walibakia na sisi. Na FARDC yetu ambayo imefika kwa ajili ya kusekirize watu. Masasi ilikuwa mingi, babandi walikuwa mingi, na njoo wenyewe walisababisha haya yote. Lakini wakati FARDC ilifika, hata kama hawakuwa hapa, tulisikia kama tunakuwa huru. Wanyamulenge tunaweza waambia warudie nyumbani kwao, paske ni watu tulikuwa naishi nao, na ni watu wenye tulikuwa naishi, walikomalia huku, pako walizaliwa huku, wanakomalia. Hakuna kisi tuwafukuze kumwingine. Habaui Wanyamulenge, habaui Wanyamulenge wiko. Moi c'est Nishimwe Nelly, je suis partie dans la communauté de Banyamulenge. Mimi nimezaliwa kwanza Kongo, nimezaliwa hapa Uvira. Siwezi hesabia. Tukiona hata miaka yenye nimezaliwa na niko nao maki hapa niko na 17 ans. Jewe nyitwa Nishimwe Nelly, ndi Munyamulenge, ndi umugorora w'abasizana. Yari nkeneye kubwira abandi bo abavandimwe bose bagiye bahunze ibita bogaruka uburyo kera amanisha kuwa vraiment. Nyari nkeneye gusa kubabwira ngo mugaruka Uvira ni yetu siye bote, viki tunamaliza miaka na miaka tunapaishi, ariko nukuri mugaruke tube abantu bamwe dusubire nyine ukuntu twari tumeze, birakenewe cyane. Kweli tangu FARDC tutaleta ujumbe kwa kushukuru FARDC. Pia kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo wengine ambayo ni pirate. FARDC imejihusisha, nitashukuru FARDC kwa kile ambacho imeweza kufanya. Tangu iliingia hapa kulikuwa vurugu na mamenasi na masasi, sababu unaona wakati tumeasirika tulikuwa katika woga. Alafu yale masasi ambayo ililia hapa na hapa nayo ilienda kuleta trauma. Na pamoja na hayo, wakati FARDC ilijihusisha kuwinda na kutafuta wahalifu na kuwafunga, kuwapiga, wamekimbia, na mwa hizi siku mbili tunamaliza siku mbili hatusikie hata risasi. Ile deja ni hatua
ya mabadiliko. Kuna kile FARDC pamoja na wale wazalendo halisi wamefanya kwa zile jamaa ambazo, kuna jamaa ambazo zimekuwa menase zaidi, lakini wamekwenda hapa na hapa kulindia wale watu usalama. Na weza kushukuru pia gouvernement provincial ambayo ni ujumbe ambayo ni kwa rais mwenyewe, umeona vema hii ni hatua ya kuja, maana yake mmefanya, hii ni hatua nzuri ya kuleta faraja. Ambia wenzetu ambao waliokimbia wajitahidi ili waweze kurudia makwao, wasihangaike na maisha ya refugee au ya wadeplace. Hapa tuko salama kabisa. Tuna hakika ya usalama. Hata wa viongozi wakubwa wa wasoda walikuwa kutuzazama, wakaturasire usalama. Tuko salama kabisa. Pale naweza kumshukuru guvernere wetu na kumwambia hongera kabisa, sababu amefanya mambo mazuri sana. Tulikuwa tumemkosa baba yetu na wakubwa wote ambao hawakukua hapa, na wenye kukimbia wote, wakimbizi wanaweza kurudia, lakini tunamshukuru guvernere wetu kabisa. Ninaweza kusema kabisa warudie, wawasensibilize warudie. Ni wakaaji wa hapa, ni watoto wetu, ni Wakongomani, sababu maisha yao ni wa hapa, walijenga, walizala na walibakia na sisi. Na FARDC yetu ambayo imefika kwa ajili ya kusekirize watu. Masasi ilikuwa mingi, babandi walikuwa mingi, na njoo wenyewe walisababisha haya yote. Lakini wakati FARDC ilifika, hata kama hawayakuwa hapa, tulisikia kama tunakuwa huru. Wanyamulenge tunaweza waambia warudie nyumbani kwao, paske ni watu tulikuwa naishi nao, na ni watu wenye tulikuwa naishi, walikomalia huku, pako walizaliwa huku, wanakomalia. Hakuna kisi tuwafukuze kumwingine. Habaui Wanyamulenge, habaui Wanyamulenge wiko. Kweli tangu FARDC tutaleta ujumbe kwa kushukuru FARDC. Pia kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo wengine ambayo ni pirate. FARDC imejihusisha, nitashukuru FARDC kwa kile ambacho imeweza kufanya. Tangu iliingia hapa kulikuwa vurugu na mamenasi na masasi, sababu unaona wakati tumeasirika tulikuwa katika uoga. Alafu yale masasi ambayo ililia hapa na hapa nayo ilienda kuleta trauma. Na pamoja na hayo, wakati FARDC ilijihusisha kuwinda na kutafuta wahalifu na kuwafunga, kuwapiga, wamekimbia. Na mwa hizi siku mbili, tunamaliza siku mbili hatusikie hata risasi. Ile deja ni hatua ya mabadiliko. Kuna kile FARDC pamoja na wale wazalendo halisi wamefanya kwa zile jamaa ambazo, kuna jamaa ambazo zimekuwa menase zaidi, lakini wamekwenda hapa na hapa kulindia wale watu usalama. Na weza kushukuru pia gouvernement provincial ambayo ni ujumbe ambayo ni kwa rais mwenyewe, umeona vema hii ni hatua ya kuja, maana yake mmefanya, hii ni hatua nzuri ya kuleta faraja. Ambia wenzetu ambao waliokimbia wajitahidi ili waweze kurudia makwao, wasihangaike na maisha ya refugee au ya wadeplace. Hapa tuko salama kabisa. Tuna hakika ya usalama. Hata wa viongozi wakubwa wa wasoda walikuwa kutuzazama, wakaturasire usalama. Tuko salama kabisa.